mutegeri wa Meru TV mbetekire nkugwatabe nikire chunchi getu ke biele ke mubango ya Meru TV rokiri aranda kwira ngichokera ngachoka nkemurika mangatheti kenda tumenya ni mbiongo bithirite bigite na mbere kinya thigurune yetu yonthe ya Kenya amona county achietu na kinya au county ne yetu ya Meru na dikana mangatheti ichimurika kinya ndeture chiukarika ome ya thiguru nende kwina ndatoka thomba ira tumbe tukuthura chikiande kwa ngatheti ne The Standard na kinya ngatheti ne ya The Daily Nation ira ikoegie ndumbitikire nkwireta na mbere na utwaririe ukulukira mitandao yetu yo kinyanire Facebook Meru TV na kinya YouTube Meru TV na kinya agututegera ukulukira Signet na Pag Meru TV twakwira iboya mno nanga bakwithira ngikuyandikira na ngikwira namba yo gutwandikira SMS yakugitwira ututhiatirite wintirire kukana mwerekerio kwa nambe unamikire turungura kioni yaku ino kithira witumira ya kwandika message witwira utegerete Meru TV ukiwa pande gani lakini njara na kwandi na ngatheti ya The Daily Nation na kinyanga thiti ya The Standard kiumara kiri gitunchike tukembere ankumba kwithira ngikuonia uthio bwa The Daily Nation na kinya uthio bwa Standard ni ukethira otukare na batu ebone bwo thibwa ngathiti ya The Daily Nation ruare kwina ndono mno inyinge irachikweje na bone bwo kinya uthio bwa ngathiti ya The Standard kiri ngathiti chetu chia ruare mutegeri wa Meru TV mbete kire ngwikie emokwemwe akenda nende ngukunurira yara yandiki ngathiti ne inde tire chothe chikweje ngatira ukumba kwithira wechimenya na thikana kinya nende tore ikyo kulukira ngathiti no umare dukenere akwe nawe umbe kwithira ukiwatira ngathiti ya The Daily Nation ya The Standard na kinya ngathiti iwinge kenda na mbere na kumba kwithira ukimenya ngathiti ni bibiekuo na ndona ira ntiomba ukulukiriria chio umbe kwithira ugichithoma owengwa lakini ngathiti ne ya The Daily Nation arono rwa karatasi kambere buru au ngathiti ne ya The Daily Nation irono rwegie kandi yogimba bamwere ya sha akwina agie bamurimo yo cancer kana bamo barani nyane achindi beta wa survivors abamurimo yo cancer na kinya baratha na murimo yo cancer ibetherete bakitariria mathina yomno nontu nendi betherete kinya bakiumara na kubwithi maandamano wita anyumba ya afya house ntereche na kena wamba kwithira bakikia mendikithe yo yara bakwenda kandi ya sha yomba kwithira ikibatungatira eno kya kwailia akendera muringi okwo mbicho no konia boya baukiriti kinya iba ubiandikika asha must work sha lazima ifanye kazi bangi bakawa cancer can't wait fix sha now ati cancer etiomba wetera asha nimbe kwithira kya ilwa othai bangi bakawa sha no mwanka yumbe kwithira ikiruta ngwe sha no mwanka ifanye kazi roro ndika date ya The Daily Nation kere page 1 alafu kwamba kwithira tukia ile mantu jegie siasa page 6 page 7 na ndono cheke thomo na page 3 na rono rwa Shakaola otwithito betu kwithira turaigwa arono rwa Shakaola na bora kuombere kwithira kugita na ndiro mbete kwithira rukiandikwa kwa uraya kiri page ya ithatu ngathitine ya The Daily Nation karatasi ne katwele kangatheti ya The Daily Nation kaina rono rwambire omakia mno ende ya kwithira tantu bonde barabomba kwithira bainchera bethaira ababungi no tuba kubwithia maitia era yomba kwithira yagituma babungwa ntera mbare anyway ngatheti ya The Daily Nation karatasi ne katwele kaina rono rwa Kenya barabari ya nthiguru ne chao mena muno nthiguru chia US barobe tukwithira bakithekwa na kurikirwa magamba bamwe babwithite na kinya yangi batumbite kwithira bakibwithia rikira rono rwa mtu kumenyekana ya Stanley Amalemba Ambenyi urani wa ukuru wa miaka 38 Stanley Amemba Ambenyi no ukuru wa 38 no bero kwithira akiona kanya akakutrima na kamware mitandao nebo bakwithira bakiambiri kwaria akumbe nende atari mware enduare officer undercover baro bakwithira bakibwithio chunkuni bachithite batekwenda kumenywa lakini nende aikirite mbicha mware ikiri profile picture na Amalemba no bero kwithira bakiananiria na mware uko kaita kara ya mware kuringana na Malemba we aichinwa miaka 15
no kimenya nende kwitwika kaitene kanende arume baba akurakura barenda gutuma ndugu cia wendo muno na baba nini nende we akirie we yari gutuma ndugu wendo akana kwithira beno chore na mwariu nende kumbe te mwari batwere kwari nwe batwere kwari na avicha wa polisi ura wanda kava na ambenyi ari tiari akumba kwithira akia mwari bare ikyo tuma ndugu wendo na ari tiari akumunenkera euro 150 ira kuringana na mbeche cha Kenya ingiri 19 kana ngiri 19 unitio Stanley Amalemba ari kunenkera mwari bari ikyo tuma ndugu ya wendo babangire witandit omwankarera nende betere utirimana kumbe bakito utirimana takwithira ati mwari batwire ku chat nwe batwire chat na obicha awabarithi marabaita wa undercover police officers edita gitumira mbecha ya kana mbicha ya kana kale kanini karaka kuyiririe metho ya nchamba yogwita Stanley Amalemba kuririkana nendete Stanley Amalemba akiko ina Kenya bangi mno abethirite bakibwatwa na kuthaikwa ikesesi ya ima babwithitie na ingi kinya cia kesi ya Amalemba na nende gwitwika nthiguru ne ira cia US kana nthiguru cia ome kwina Kenya baingi barabai bagwati nontu bwa kwenda gutuma ndugu cia wendo na tuana tunini kana kinya kutuma ndugu wendo na tuana tunini penji ya ithatu karatasi ka The Daily Nation account assembly ya Nairobi nende nikete motion kiri parliament bakenda barabara imwe kana street montere cha Nairobi yomba kwithira ikiandikwa riitwa aria mtu kumenyekana ya Feroze na Oronje orokurikana ari senior council the late senior council na kuririkana na nwekira kiotuma nende benda barabara iyo bakwithira ikiandikwa riitwa yawe irinjire imwe ya kumuteya na arethirite ari mwariria mantu ya human right akirwa mana uma na akienda umabungwa abomba kwithira abuki thiatirwa musho ndio yuiketwe kiri senate kana kiri nyomba ya kurwariria ni South MCA ni Nairobi South MCA wikene ya Waithira Chege akiurwa gitumikira kiutuma bomba kwithira akienda barabara ikiro riitwa akana yandikwa riitwa ari aguti ya nchamba late senior council Feroze aliwa Feroze na ari mtu endete kuthiatira umamno na kinya na ari mtu wa kwenda akutigira akenya ni bakumba kwithira bakiria boya na arairia mno mantu yomba kwithira yakirumira akenya page 3 obando ya ngatheti ya The Daily Nation ena ruono edwa cases cia Shakahola Shakahola yombere kwithira ikimenyekana April 2023 au niyo mantu ya Shakahola yambire kumba kwithira ya kiumbuko kirikana kwina pasta oro kuringithanwa na makarika ya yomba kwithira ye karika ntirira ya Shakahola wikene ya Mackenzie uria bandu mwankatha iturino bete kwithira akiwatwa na bamwe bathingati bawe baraba kwirikana ibo bomba kwithira bakibwithi nabo makarika ya mathuku lakini nende kuringana na ronurura Shakahola kwina ntomurumo omwe okumenyekana ya Moses Kahindi na ari umwe okanicha ya Good News International irombere kwithira gichunkumani niyo 208 kuringana na tana bawe baile Mr. Kahindi ari Moses Kahindi ari umwe wa kanisa ya Mackenzie yeta Good News International Church ile yombe kwithira gitongerwa ni Paul Mackenzie kuma mwakene yo 208 nende atana bawe ebanchamba bamukuru witwa Kahindi umware etwa Mr. Njimbi Muganga na ungi agetwa Mr. Samuel Mwavita nende ebo bariuga abare bakiariria koti bauga ithena ari muntu endete ukip record kana muntu endete kuandika tumantu munobora mantu yo karigoturu ne bwawe na endete kumba kwithira akiyandika na kinyanende kiro no Shakahola kuma we ari kumba kwithira gichunkumania na kanisa ya Good News ya Pastor Mackenzie ibombere kwithira abakieleswa na kira kionde baruta nawe no bakwithira kiandika makune yawe omwankarira bayikirwe muithune ywa Shakahola
na ambiri obandu na itire na mbere na kumba kwithira akiandika kuringana na thakachi yawe chiriuga atiri ithe andikire mauku yana na riuku ringi rituyo riri na maratasi kathumba yandiki arombere kwithira akiandika nduno ira chiomba kwithira chikarika na raura nterechi ya Shakahola na kuringana na yukure atana ba mukuru ibarombere kwithira baikoti bakiari na bakonfirm handwriting kana mwandiko yura yo tumiri kwandika yukurira imwandiko yo ethe nende njano era ne gutumika kinya iri imwe ya evidence ichekona ni makarika era yomba kwithira aya ikarika nterechi ya Shakahola yukurira eriandiki kinya na tariki no ntukuringana record ya wembere ere yukunirira yandiki December tariki 28 mwakene yo 2020 thainya cherokire na ndeka 30 ira taitu untubu yari Njangwani kuamia katika njangwa kana gichomba migration to the wilderness au no bakithira nende abakithamira na raura Shakahola na the next yandikira wera rengira andikire 2021 ira andikite Njangwani waliovuka ngambo ya pili kana those who crossed to the other side na ikuo kiambere kiombere kwithira akuringana na njano kiombere kwithira gikioneka mweri yu 3 tariki 12 mwakene yo 2021 ara mwekuru kumenyekana yerito Julia ombere kwithira agikwa na athikwa amuithune uyu July tariki 3 2021 akuwe na igiku kingi kiombere kwithira agikarika kya muntu kumenyekana ya Karo Kuomboka ekia kana kama mtu kumenyekana ya Karo Kuomboka na December tariki 11 2021 ikuo bingi kathumba abiana ibiombere kwithira biki oneka kuringana na njano kana mauku yara yandiki ane mtu gwitwa mtu gwitwa Moses Kahinti wewe atariko Page 4 ya ngatheti ya The Daily Nation ina ruono rwa sha no kurikana karatasi kana page ya mbere ruono rumwe kujiria uthio bwa ngatheti The Daily Nation imanto jegie kandi ngimba bamwire ya sha arazie bamurimo yo kanza batumire tena kuga bonende ya kasha yombete kwithira etio batethie bura berigirite kana bura abakwirigira ithira ikibatethia no twende bari wa kurigita murimo yo kansa iyo kwenda mbecha inyinge mno na kandi ya sha ikinyamo ya twiko kwa twika nende kandi etiomba kwithira ibarwa mira ringi na kinya kwithira mbecha imwe irachomba kwithira tikiro amira ni kandi ogimba muria NHIF ni twikite kidoka na negiti ichi na ina mikuringana na irachi kumba kwethira atikiriwa na kandi ya sha yeye aje baba murimo yo kansa bairomba thirikari nende amona kinyara wangiro kibaba mwere bethira baitegera na kutigira kandi ya sha ni kubarira oncology ni kubarira chemotherapy na ni kumba kinya kwethira kibarira imwe ya ndawa ira bakomba kwethira betumira no tunende kwewe aringeta mathabu yawe yambechire yomba kwithira agitumira kiri urigiti bobo wawe bwa murimo yo kansa ariuga atiriri kwina ndawa mba kwithira kinyo ntuko chionthe na ndawa ii chiuma chiringi 28000 ingi akagwa kwina ndawa batikomba kwithira kwechindano abatikomba kwithira ke mtu every month na chindano ebatiko mtu na chiringi ngiri 40 agachoka akauga atire kwina ndawa natio abatikomba kwithira kinyo na ndawa ichi chiomba kwithira chi cost chiringi 8040 per month na mbechira shai komba kwithira ikiomba kubarira timbecha inyingi nende bakauga atire igiteire ukinya sha gwatwika nende yubarira mbecha muno irita na mbere na kumba kwithira ikibarira ringi kinya nyuma yabo komba kwithira bagito mbecha nyingi echa kumba kwithira bakiri akadi yo kimba omwire ya sha nende kirero kyone kidirikari yomba kwithira igichumire na mpwe na utiera kirero kyone kumba kwithira kikithikiro nontu aje bamurimo yo kansa nende bari wabo bari ogwati nontu kwina kinyabo batikumba gwita chibitari kana barekete na utungata bwa ugimba bomwere no tumurimo yo kansa na yo ajuridira yo murimo yo kwendo tumira mbecha muno na nende endira bendi ntobira baina byo kana batumira mbecha ira abedrete bagika kwa kagita chedira ukona nende utena mbecha no tumbo chumbura antu bamuchi kwenu ringi ukona kokire utegwita chibitari murimo yo kansa ayukuri yae ukiriki
Committee ya parliamentary ni umbete kwithira nende ekita kuria tax bwa councillors ba UN ira gutwika nende company cio ira cinthigurune ya Kenya itiumba kwithira cikiria tax aringi muthikiria akana mutegeri wa Meru TV page 5 ya ngatheti page 6 sorry ya ngatheti ya The Daily Nation ina mantu jegi siasa arasifuna uria ni secretary general wa kiama kia ODM ujikene ya Edwin Sifuna achumirite na kumba kwithira kimeneria Rigathi Gachagua akiwa we miarie we kaita konthe yomba kwithira miario ekureta mpangaratano kana miario ekureta mpathoti iri arwama aria miario ya utugwatanithia mwe ariwa atiriri mworoto ojwa Gachagua na gikundi kira kimuthiatete bariuga Ruto abati kwithira ari one term bariuga bari Sifuna bare rutongere kwa opposition akinya 2023 2022 mbere turinga kura ibo bahari antu baraba mbere bambire kuga atire Ruto must go kana nanya 2023 kura chigurikia kuringo bambia kono utongere boye bote kubwa ibo bahari antu bambere bakuwa Ruto must go lakini nende siasa cia Gachagua ariwa siasa cia Gachagua isiasa ira cio kumba kwithira chikire tampadhu gatigati ka Kenya akiuria atongeria ba arutererwa opposition kana urutererwa uregani na thirikari bo kwithira bakiringa siasa itikureta tampadhu na siasa irito bakwithira ikireta andwa anthigurune yetu ya Kenya kwena arimo kathomba barabate andiki ngugine kinya nyuma yabo kumba kwithira bakithoma na bakaria miaka kathomba batiandiki nguine ndire kuringana na rwangi rwa TSC bari wiba guchwaira aribo batwanya anthigurune ciao mekenda utigira utomba kuthoma no ria muchi awe mwarimo no tengwi ukurita kuringana na chairman wa TSC wijikene ya Daktari Jamlik Muturi ariwa kwena arimo 400,000 kwena arimo 714,000 barabo mbete kwithira bakia registered ni TSC kana kiama kia arimo akia TSC nikyo teachers commission anende akauga atiriri na kiri arimo ba 714,000 arimo only 400,000 nebo mbete kwithira bakiona ngwichi ya permanent bakiandiko permanent and pensionable akaua akwena arimo nkoruki ya ngirima na yathatu ya 69 para batiandiki lakini bairenje stand kiri TSC ndi bari arimo bande boba guchiumaniria na kwaria na ndwangi kathomba thiguru ciao me kuona kithira bakabonera twanya tokuritana na arathigurune cia ome akumba kithomo kia CBC akikumba kwithira gikiambiriria abwithie mauku gichomba baitwa publishers nende ibakuga bo batirei mbecha itekunira bilioni 11 gatanta inya bariwa nende ntubondi botumite kugethira rwa erutere rwa ku publish mauku kana rwa kubwithie mauku batene mbecha cia kwana acha kumba kwithira bakibwithie mauku ya ritwa ba grade 10 nende bakuromba thirikari yombe kwithira ikirekeria mbecha cio na mpwe akenda beta na mbere na kumba kwithira abaki print mauku yangi boi kuringana na murwa meri wa kanso ya publishing ira ijikene ya KPA kana Kenya Publishers Association mtujikene ya Kiarie Kamau ariwa industry nende yaka ikwenda kugwana ntuba marando ya thirikari inayo ya mbecha achio. Now sikiza hii NTSA rwangiro mbakwithera kirwa mira mantujegie ukamati barabarene na ene maskuru ya driving school akwina andwa akana akwina kuchenio katakati kia NTSA na machukuru ya driving school kwetweka atire machukuru ya driving school kana nato takuthoma wetithia ngari na rai no tukuthoma akithomo kira kibati kuthomwa alafu nende machukuru ya bando no kaya ina unkumania akenda utira ritwa ni bomba kwithira baikuruka kerio kira akia NTSA untu borabo tumite arwameri wa chukuru cia driving abaumirete na bakarea na bakawurende kintu kira gyomba kwithira kireta mitino abarabarene irwangirwa NTSA kana National Transport and Safety Authority baithirite bakiwa ngwene cio bakiuga atire kinya batethera bakithiatira bamenya kethira ndireba ba ibomba kwithira bakithiatira barabara kana mawatho
ibomba kwithira bakithiatira mawatho ya barabara na njira ira yagirite kuringana na chairman our driving schools wakiama kia driving school wikene ya Samuel Kamau ariuga atiriri batwe ene machukuru itukoregana na ngutu ichi utambua ati batwe akatumba kwithira tukiunkuma na kenda arito betu abaithira bayikuru kwa kierio na kinyabara batithomete bethira bakinenkirwa driving license for free kwetweka kinya driving schools imwe ibomba kwithira bai charge mbeche nyingi kimbeche ira chia fee ba charge mbeche nyingi chia kuya unkumana akaiteneka kierio kakinya kana kende nyam kana kamutura komba kwithira kibwithe kierio awe ethira giunkumanirwa na kugwata driving license nende NTSA bariurwa abaeke mikakati na bathiatere kenda kuona mawathia barabara ya kuba kwithira ikithiatiro na njira ira yagirite ontumura butumite ne machukuru bakaua bora igwa ngari ya driving school ikite mutino kana ingari ingi akichumba kwithira chikibwithia mutino aritingoge ebakemri bombera kwithira bakirwa mwangu no ntobwabo kuwa kwina allowances ira batomba kwithira bakithanwa anende ibombete kwithira bechinda yambare gwetwika kwina claims ira bakuga kwina claims cia concerns cia allowances cio ithano ira bakomba kwithira bakiwa batethira bakiriwa bakiringanira per month batkwithira bakiriwa chiringi ngirimana ile ya 201,000 per month untubura batumira baraita koti mwaka ja 23 October na nende ibethirite bagichinda yambare bombere kwithira bagikia koti na gutwika nende noka bakithira bakiriwa allowances chiao akwendo kuoneka tu ni rwari yangathiti ya The Daily Nation onkonere gatuni rwarenga ndite The Daily Nation abonekira kyandiki kwonte koite ingwete kyamona neri muringi bichokwa na ukoneka tuniu na njira yagirite katuni rware aigoro yandiki customer service special week amenya kiumi kieturi ikiumi kya ukungwira endia na aguri kana customer service week akinya batu au Meru TV na Dhira FM 101.2 ruwa happy customer service week akiriwe mutegeni na kinya muthikiro bakwithiro gituthiatiro kulukira mitandao yetu na kinya okulukira Signet na Pang nende au ni kuringana na katuni ni katuni ya na siasa ni ya siasa bombete kwithira bagichorwa tukatuni tuge utwaile tu ina mauthio ya na siasa baraba tutongereti nende akiri customer service special week abarua we are celebrating the voter kanebo tukungwira batwe ende akwe na ntumwa yadikikiba to thank you for accepting our lies fake promises good mobilization handouts hypocrisy lack of spine randaless leadership and deviant thought yani baetwira atiri batu twe customer bo yaringi kura batu twabaitetherie nkathinire bakinyire baetwira ibuaya no ndu bagwitikiria maurongo yetu ibuaya no ndu bagwitikiria fake promises kana mawirane yara tutomba ukinyaniria na ibuaya no tukinya bagwitikiria mbecha ira litomba kwethira tukibonenkera bari chieta and out ibuaya no ndu bagwitikiria uchiethia kwetu kana our hypocrisy na kinya ibuaya no ndu bagwitikiria good mobilization sawa sawa okuiwe mutekeri wa Meru TV urirwa thank you nontu bokuthiatira lies kana maurongo era bomba kwithira bagitwira gukinya muthio ngatheti ya The Daily Nation kulukire kidogo ngatheti ya The Standard ndono ira ntomba kwithira angikulukira kiri ngatheti ya The Daily Nation boibo thio bongatheti ya The Standard kwena nchamba maudhi ya nchamba inya chichorio kwena mbunge wa Kimilili wijikieni ya Didmas Barasa kwena mbunge wa Tiate wijikieni ya William Akamket kwena mbunge wa Mount Elgon wijikieni ya Friend Kapondi na kwena mbunge wa Sirisia wijikieni ya John Waluke gitumikira bachori kwetwika atiri kiri mambura ya mashunjande mwaka yo kwena atongeria beregeri komba kwethira abayikungwirwa untubura nende akenya nabo bakuga apana bau they are not our heroes
tukathoma ruono ruu page-ini ya page ya inya ngatheti-ini ya The Standard kenda tumenya ni bibiongo bigutuma abethira bakikungwirwa baishunja page 2 bando na ruono rwa SHA kandi ngimba bomwiri ya SHA iragutwekete gwita nguwe na aje ba murimo yo kanse bachumirite na kubwithe maandamano na Ranterech Afya House Nairobi bakiromba nende bathikirwe na kandi ya SHA yombe kwithire kibwithwa bura ya batungatira nkuruki kuringana nkuruki ya bura ikumba kwithira batungatira kaitene kanende no ntumariwa murimo yo kansa you so expensive kumba kwithira ukiyumanenji kwena rono ndakwira rwegie barabo bakwithira bakibwithie mauku bakiuga thirikari na irandu ryo rya mbecha nyingi muno tubarabo tumete rwangiriro kwamba kwithira rukia paralyzed atinende bateomba kwithira bakarea kuriwa mbecha ira thirikari nacho bateomba kwithira bakiprint kana ba publish mauku ya grade 10 court no betu kwithira igitikiria atiriri kaitene krabo bwithe divorce na mwendwa waku ukethira akibinto bira bwena bio tekyo robere kwithira utekyo ombete kwithira ukiparticipate ku own utena mantu ya kugainto gatigati for example menya kwena divorce twichendera divorce yomba kwithira ikioneka kingurano into bira birio bimba kwithira bikiganwa nusu nende koti ne kuregana na mantu yagwetwika atire kingurano kwena mtura yakuo ngwe ya wakira ki utekya kureta ikuyuki yake na kaita kana divorce igakarika ibo kwenda kwanania antu babe baile kuinoraretana kuinorora bakwithira akiruta nende gwetwika atire mtu akayuka kiabira ohombere kwithira agechwa kaikithira divorce yegukinyera mtu akomba kwithira akiyuki into bira achwete wewe kuina rono rungi au page ila tunkatheti ya The Standard gwitwika nende baraba kwenda kurura makanisa kintu kya mbere certificate ya mbere ira komba kwithira ugigia kire obichine ije kurura kanisa registrar sawa document ro komba kwithira ugikia kire registrar of marriages ni certificate ya muranu kana marriage certificate na te copy ni original iune komba kwithira ugitikiro komba kwithira ugiko kithira andu kwenda kurura ene faith a church kwena mwana ukumenyekana ya Naomi Owot urombete kwithira nende akiri ya chibitari kumenyekana ya Tenwek Mission Hospital kinyanyuma ya komba kwithira aina murimo yoankoro komba kwithira agitungatiro kuma mwakeni ya 2020 na mwankatha yomba kwithira kiamukira kuora ende na rete ya chibitari no chibitari itewete kirio munenkanira kana kumuambura no twaina ambecha 1.7 million irabati kumba kwithira akiria kuningana na nuwe ari wakandi ya SHA ne murirete ngiri manda kenda antu bawendi bubo yabamurira ngiri mana yana nariwanere kwena irandu ria 450,000 iraba kuganende batina inya kumba kwithira abakirisi mbecha ichi ya 450,000 araba kuromba nende atongeria na kinyantu bawendi bubo yo chumire na kuona kithira bakomba kwithira bakibatende kuria mbecha ikenda mwana uwo omba kwithira akiuma achibitare ndakwira kwina atongeria bachali abomba kwithira baki kungwirwa abari mashunja ntuku ya mashunja nendo ntubura kinya abakuregana nabo bamwe ya nominees baba kungura bari mashunja senators abunge na kinya parliamentary staff recommended komba kwithira bakikungwirwa ya mashunja une bonga theti uthiobu aragotwika bate bo babatikumba kwithira bakikungwirwa kwina bangi babwithite mantu ya batankuruki yabai babatikumba kwithira baikungwirwa abai mashunja antukui ya mashunja andi obando mugomo yo aritwa no kayo yo lecturers no kayo betkwithira yugita na mbere utubarabo tumete aritwa abata la sara inene bakiwa ndi kinyafiyo tamwe bombere kwithira bakiri utheri na no tubatomba kwithira bakiamukira kithomo no tukwithirite kwina nkuchandio katikati karwangiro kithomo na katikati ka akiamakira kirwamirite arimu kana lecturers wetwika lecturers bari watire akwina 7.2 billion chambecha chio itiombete kwithira achikiri wa kuma
2017 to 2020 alafu nandi rwangiro kimbo rwangiro kithomo kulukira cabinet secretary o kithomo Julius Ogamba ariwa boni urongo imbecha kidogo tu batu tutumbite kwithira tukibare anende kwina nkuche note wa kwenda gwitikiria bati kwenda gwitikiria ochoka kuritana na rwangiro wa kithomo bati kwenda gwitikiria akumba kwithira bakiria mbecha cia arigitani banende aritwa ibo batibeta la asara kwe ngatheti ndakuthomere kiume kethira ikiuga atiri kuma mugomo wa ndaitari yokumba kwithira ayukiambiriria kwina ana barabo bete kwithira bagita uturo bwo ana bate kunira 106 na ara county ira achina mugomo nende kwina achiari bamwe babarombere kwithira bagita mwana okaiteneka kwina mugomo nende baringi bichao bakemerete bakimuni kana bakirira no ntuba kwithira mwana wo no mbere kwithira akibatiga bari na ibari neu na beta bayo mwana ende batonere kanya kakuona mwana wo no ntunombere kwithira agikwa akaitenekara akakugia mwana nende baina kiriro na kimako kinene bakiromba thirikari yumbe kwithira gikarandi na kwaraniria na arigitani kana ndaitari bethire bagichoka nguine kenda usave kana wo kwa maisha ya ana bangi na kinya ajie abara bari machibitari kwena ruono rwa kaunti ya Nairobi rwege chukuru emwentereche Kayole irombere kwithire kimomoka netia aritobele batete uturo bo mwari kumenyekana ya Ashley Onyango wa miaka 6 na Liz Wamboi wa miaka 5 urano wa PP2 nyana bachukuru ya Emmanuel New Life Academy ile Nairobi intereche Kayole Estate irombere kwithire kimomoka barabara regeri kumba kwithira bakingira njueti October 20 Rombere kwithira baki engira baberigiri kungira October tariki 24 lakini nende kiroto kyo kirombere kwithira akigitu kilwa njirene gitumi kirombere kwithira kigitu kilo njirene ikurari na mwako yureta na mbere chukuru ndirari tababaromba kwithira bechetha mwako yo yuramumukira no yomba kwithira kimumukira aritoka thomba na itababero kwithira bagito turo bona bangi pethira bakigwata ngurario Unimo ya ndo nicho betu kwenda chinga thitine The Nation na kinyanga thitine ya The Standard rondo mucho kwenda kuthomera irwegie CS bijikene ya Murukome urandi cabinet secretary wa ukaria abwandene na kinya matura achumirite na gweta na mbere na kuringira campaign edrikari ya Kenya kwanza na arona ntereche Uganda akiri campaign de chigita na mbere cha president Yoweri Museveni menya kwena Kenya kinya abentererende bachumirite na ukinyanterera bakore ya Kenya barabe nara kaitega kuringa kura gakinya bachoge Kenya bombe kwendera bakiringira rais Ruto ekura untubura botumete nende kinya antubura Kenya benterere na kinya Uganda bakawo bate kwenda kinge ndubarenda bombo boborombere kwendera abakigwatwa umwene mbobu njagina Nicholas oyo bombe kwithira bakirukiru no ntuba watirwe kana baurire last week Wednesday na mwankira theba tomba kwithira bakionekane ndi bakuromba thirikari ya thiguru ya Uganda akumba kwithira bakibwithia uchunkuni na mpwena kwenda kumenya ina antuba bari betekine begine gatanta kangatheti eka kumurekera mangatheti The Nation na kinyangatheti ya The Standard the kwe kimbere kilokite ndaika inya kinyuma tha ile charokiri akumba kwithira chiro amato achokera kire chunchiketu kingi akekwa na mantu jegi siasa aratuina atongiere bandu kembethe atukethera tukiarie siasa kidogo chiege thukembethe na utongeria ntera menya kethera uguchumiria na wethero gichiandikithia ya Muringi Okura na kinyo kethera tena kibande ntamenya kethera kuyukia talia kakumira na wita kuyukia kibande kende ithurano ne twetite atutekethire tutikyakarande twetera kuvurirwa atongeria baraba tutwingwa tutikwenda ndeka ithano ichikilugite nyuma thaire charukire akomba kwithira chiro amande ni andekete kuraya ituchokerete